Yang mau di-spill nih, Bang, mana, Bang? Ada lagi, Bang, nggak, Bang, yang mau di-spill, Bang? 300 dia, Bang. 300 yang dia mumpul nih, Bang. Tuh bah lumut, Bang. 300 yang dia mumpul nih, Bang. Ini tuh warna pun bagus dia, Bang. Ya, harga 300 nih, Bang. 300 yang bahannya lumut, Bang. Ada nih, Bang. 300 yang bahannya lumut nih, Bang. Ya, harga 300 nih, Bang. Ini tuh bahannya bening nih, Bang. Ganti perak lebih bagus nih, Bang. 300 yang bahannya lumut nih, Bang. Atau yang harga 500 nih, Bang. Ini tuh harga 500 dia, Bang. 500 yang bahannya lumut nih, Bang. Ya, harga 500, Bang. 500 yang bahannya lumut nih, Bang. Atau yang bahannya bio nih, Bang. Ini tuh DIM 25 ada, Bang. Yang DIM gede nih, Bang. Dimensi 25 nih, Bang, bahan bio, Bang. 150 yang bahannya bio nih, Bang. Rp150 yang bahannya bio nih, Bang. Ada apa enggak, Bang? 150 yang bahannya bio nih, Bang. Yang mau di-spill nih, Bang. Masih ada apa enggak, Bang? Masih ada apa enggak, Bang? Lost tuh nih, Bang. Ini lost tuh nih yang layak perak ada, Bang. Ini tuh bahan layak perak, Bang. Lost tuh nih yang bahannya lumut nih, Bang. Ada nih, Bang, yang lost tune ya, Bang. Yang bahan layak perak nih, Bang. Rp300 nih, Bang. 300 yang bahannya lumut nih, Bang. 300 yang bahannya lumut, Bang. Ya, harga 300, Bang. 300 yang bahannya lumut nih, Bang. Untuk DIM semi jumbo nih, Bang, bahan lumut ya, Bang. DIM 25,5 nih, Bang. Ya, harga 700 nih, Bang. 700 yang bahannya lumut nih, Bang. 700 yang bahannya lumut ya, Bang.